Neden Ahmet'e kalsın Ahmet'e diyesi bu. Bozakes Murat'ın oğlu var. Zirvesini tutması. Moçarlarla telemaydan bile sorun. Baş yok, eczalar var. Adamı kutlu olsun. Öldüm, Maman'da da kelgin okula düşsün. Aman'da temizlik. Hadi kızlar, Yücem Anlaylı kızım, bu yeri olup otur. Geleceğiz kutlu olsun. Bisikletler gününde benim de kendimde yaptığım Alende bunun atımına, osunda buna oldu bakanlar Bay Ahmet sohbet egin bulgan. Sorun ölçkü durpak eder. Sorun ayırını atıp bir zaman buldum. Köylüm gezip son bir zamanda yine aparın atım vergen. O sen bağlansa bakalım bile yıkarlar. Beş-altı duvarını yaşamasına ötürtme. Olmuyor ha. Degen şartı edilince. Bu da icazına casıp postladım. Kızımı koy postlarını. Çövresi yuvarlayacaksın benim. Bakıtlı olsun. Құдағи, мына келініздің орта жасқа келгені, немереңіздің енді Мұраттың кенжесі ғой енді. Оқу бітіргені құтты болсын. Енді Бижамал жасына жас қосыла берсін. Денің сау болсын, бала-шағаң аман болсын. Осы баланың қызын көрген. Құдағи, мына тойыңыз құтты болсын. Балаларыңыз бақытты болсын. Немереңіздің жасы ұзақ болсын, келешекте бір маманның иесі болсын. Әкесі өлсе де, әкесі көргендері өлмесін дейді ғой. Мына класстастарына мыңда бір рахмет басым деймін. Осы балаларын жеткізіп, осы балаларына жеткізуге демеуші болып жүрген